non si le sauntai along na tekeris no ora le message lo so di lo le bon orta se be kuna program ne kuna item mission ne Angosi bibi na ekopa kinta isande pole molo to kopelo idararo ekope Emorimor papa Teso nesbere tugo Ekooti itoni osabiti ngol atubon Jessica Chemeri nesida esimi ke Emolot mambo bai chako yapiesin lukaino si Teso kaneko soroti aisach aitolota urianeta cheke reo krolo ka Emorimor kama musudai twasama astampu naka eino silo ka Teso Cultural Union. Anthony Bernardo Kanyum nesepulida loegwe kinti poloki kanyare kama kio lude kodartos Emolot Ekooti solo lono chome Ekooti eto bombo bonesto na tomo na uni naro gweke plido tema be kroki sabongo kin apolo kebe eto bonese Ekooti mambera route mambera lo skide ke program wala banis ba kanyoni aito dolo atomo na uni ne dete ne de ejemisi ejene Ekooti ara ya chama kinisara imam sakite poloke belolo ara sakanya pe esukunikin odangon li tobot Emolot sal Paul Sande keda ekuma anga rakrona issue aito dolo atomo na uni nebunio Ekooti apupokin abongo kinetekes keda anguria na ipolok o soite do anyunu ara bayni ko ngaren ara mam Ekodarita Emolot nepeka John Francis okuma loerera ban lo kai kansulo Ekooti kanwebe ngolda aingare nikine kansulo lo adaunti papa Emorimor roketwana itogowun kuju kangun ebe mama seo keda ibecho kina ko tupitete karukelu Apollo nara ebe seutangesi ko palisa kwape loegwe kiniti atomonak Francis Okalan nesepulida kech lona na jayo Ekooti chachanda lwapa ya musago de company itwaro eje keche company ngisi itosa tatuko na Teso mama tu kanya peperete atema de kese ireje not company le representing atuko na take so ibala sebe kota musago bigake kota TV apetos etonga luwe kodaritos Emolot kao kuma Ekooti kesimori atros William Aloj okada Pawo Joseph Alfred Martin Aruo Stephen Enokokin Joyce Asekenye Poli Apio nepeka Lydia Goda ekudia nete itunga lunoi kobala sebe mame Emolot ibecho kinara utilo idararo ikope Emorimor na ara ebe jaskede kirorlo arronon ko tupitete aitosa okio Ekooti kanwa kironwa koko esigala loka supermatch okari lukuminare keda itomonangon osabiti ngona tomona uni nesebunio epulida loegwe kinte Emolot nepeka okuma ayanga una bongo kinete kech tetere Ekooti tolomune tube arai lo ichama kini Emolot aitolta indapeta ke arai lo itasali etube loda eja ikope kwana Godfrey Ojore TV East Soroti.